eningizimu enyakatho empumalanga enshonalanga la kufika khona lelikhasi empeleni lingumsakatho amba imbili veswatini efela bomakhelwane nakashiya kwatlonde lafika khona lephimbo lami ngiyanifusela ngesema siyaphila ngaba nemgqojo kaNkulunkulu ngihamba with the great prophet Hlula Madimoni walapha itulo bhekeleni lapho athandazela khona bonke abantu labanetimo baphiliswe yebo uyathandazela ngalesithathu nangemgqibelo ngalevel kusele phephethe kusile ngicazuza babukele emakhaya. Moloi, my brother, thank you very much for having me. Okay. Asithuba ngivusele kakhulu lapho kumbukele ekhaya sibukela khona. Ngabe usibukela kulela kangwane, ngabe usibukela kumakhelwane bethu. South Africa, Mozambique, la usibukela khona nje egameni lenkosi ngithi ngumprofeti wakho lo. Your favorite prophet Hlula Madimoni egameni lenkosi. Moloi. Yeah, purpose siyengena nje namhlanje ngifuna ukuthi singangeni sikhumde babukeli kana uthela lenkulu esinayo mhla ka31 lakhona abantu batale ba crossover bawelela ngeshare bangena eminyakeni lomusha lenciko dabo pephethe sitshele about this great topic lotana. Moloi, thank you very much futhi mkhulu mbukela lapha ekhaya ngithi namhla angiphinze ngikubeke officially ngiphinze ngo-invite ukuthi this coming 31 December egameni lenkosi sinengqungquthela lenkulu kakhulu ye crossover egameni lenkosi siyewela siwela ngeshare manje we are crossing over to possess egameni lenkosi kunethinyo takho lekuthiwa ngemadimoni lekuthiwa ngebathaka mhlambe waloya ufekile kulomnyaka lesuka kiwo awukhanuki lutho ngoba uthakathiwe ngoba wetshelwe umshado wakho ngoba wetshelwe business lakho ngoba wetshelwe injabulo yakho kepha sithi this coming 31 since we are crossing over to possess lomnyaka lodako esingena kiwo konke kwakhona kwethiwa kulomnyaka lo siyakulanza kuyabuya siyakulanza kuyabuya wena siyakulanza to live in yekhala kulomnyaka lodako no siyahlanyela unenathi this coming crossover sewena kanye kanye sisemandleni. Oh my God, siyabonga ngisebenza siyawudiba nakhona busumandla lapha phephethe bantu njalo kuyawelwa kuwela umnyaka lomusha kumqoka kusibantu batilungiselele umnyaka lodabo phephethe ngiyacela ke phephethe ukuthi ke singene keso sihloko lesakhuluma ngaso kutilungiselele umnyaka lodabo singena kanjani senda kanjani uma mesilungiselele yini lebhekekile kithi phephethe. Moloi, indaba lenkulu ithi umuntu before angene eminyakeni kufuna atilungiselele because my brother umnyaka it is a season season iyaqala bese iyaphela bese iqala isizini lenye bese iqala isizini lenye iphinde iphele futhi. So in order for ukuthi ungene kulenye isizini kufuna utilungiselele noma ke manje ke uvale isizini lephumako uvulele isizini lesha egameni likaJesu Kristu. So ke moloi kuyinkinga lokuthi usuke ungene emnyakeni lolandzelako ungakatilungiselelanga moloi emnyakeni lomunye ngephandle kwekutilungisela lokuchaza lokuthi tinkinga temnyaka lophelako atinqamuki kepha utawungena nato emnyakeni lolandzelako uma ungakatilungiseleli tinhlupheko temnyaka lophelako atinqamuki kepha ungena nawo emnyakeni longenako so ungena nje ukuma niphinini lokuyekhala wonke lo mnyaka thina tingahambi kahle akhaliswa indodza yakhe umshado uhliphile aliwa ngamadoda kwayimali angayiboni ihliphile so nyalo isizini lokuthina utilungiselele ukuthi tonke tinhlupheko talo mnyaka lophela 2025 atisale ngakhona ngala tonke tinhlupheko talo mnyaka lophela 2025 atisale ngakhona ngabe buthakathi ngabe ngalo ngithi awusale ngakhona ngabe tiqitho nyalo phela atisale khona tingangeni uyatilungiselela manje lo indlela yelungiselelwa indlela yelungiselela phephethe inkinga umuntu osuke ahambe angena nendlela yokulungiselela yahlupha phephethe ngoba moloi khona labathi labanye bekhulu bathi lababuka ku indlela labo GPS la before ungene uye ehambeni sini ufuna ube na GPS ihlelelo lohambo itakutshela ukuthi mawufika eJoburg utafika udibane lekona lekanje bese ufika ungena naye bolo le GPS le GPS ethi moloi utilungiselele kahle uye ba prophet bakutshela ukuthi ulimeleke eminyakeni lophelako andifuna ulungise ini kumnyaka yini lekubambelele ngibani ukuthakatha ngabe ufekhaya ngabe ufemmangweni ngabe ufentotseni yakho
ya uyatilungiselela ngethemba kuse uyativela lapho ekhaya lenzaba ithi mangabe ufuna ukungena kulomnyaka ngena kahle uthi lungiselele wathi kahle ngokuthi lempilo yakho ibanjwe kuphi lempilo yakho ngoba unyalo uyahambe usekhaya uyodibana nabathakathi ba hey Nkosi yami lempilo yakho will be worse. Hawu lo munye ongena ane blue eye umfasholo ushawa indoda kathi eqala kumshaya Nkosi yami uyongena amaniphi ngetimo lo munye ongethi kwethe sisabekabo udla no Christmas umunyu lo muntu bebeze so kusingeka le GPS asekhaya izulu haleluya hayi Nkosi yami sithi ke mono kwingodi sithi ke asi advise umuntu lofuna ukuphila impilo lemnyakeni lotako asi advise umuntu lofuna ukuphila impilo yamjabulisa emnyakeni lotako asi advise umuntu lofuna kushintsha mangabe nje bowaphumelele emnyakeni lotako sithi we cannot afford ukuphila ngawe uhlupheka nengosi kepha kuze ishintshe impilo yakho idinga wena ayisadinga imfundiso kepha sidinga wena ayisadinga emntana wakho kepha sidinga wena idinga nje wena usume phasi uthi sukuma is enough yatilungiselela mayish ngoba kuyinkinga ngena emnyakeni ungalungisela ngoba ungena netimbi nyaka lophelayo ungena netimbi mistakes moloyi mistakes akathi ngoba bona kunebantu abakhona nje lo munye umuntu ngabe kathi aphakame empilweni inzaba yakhe uhlushwa bugwadla my God lo bugwadla buvimba sempilo yakhe ingaqhubekeli phambili sithi mawuta ungena emnyakeni lotako ungena lomkhuba wakho bugwadla wena lotako lo ngeke ushintshe utawufanana ngoba wena solo unabugwadla ngoba phephethe lenzaba ithi uma utawungena lo mnyaka solo lempilo yakho isedziwe nemthaka Nkosi yami Jesu lo mthakathi makaya ukufuna uyokubuka la kukhungele khona ebugwadleni lo mthakathi utahamba yokubuka kuleli dziwo la kukhungele khona ikhonektinga Nkosi yami afuna phekele lengo yakho manje kusinga wani lo mvu asimkhiphe la kuleli dziwo lemthakathi simlanze moloyi masithi we are preparing for the next year for the next siyathi Nkosi yami siyathi siyanqamula siyathi disconnecta siyathi disassociate nemimoya yasemuva labe isihluphekile siyathi disconnecta kulema backlis emnyalo phela siyathi disconnecta kulama failures asemuva ngoba moloyi asikhulume siqonde ngolo lenza bayetulungisela imixoka kakhulu it's very important makabe bohamba nehlobo lebantu lolunga edivelo empilweni Nkosi yami lehlobo lomuntu akube uhambe nalo nalomnyaka lotako ngeke ishintshe lempilo yakho phephethe ngoba bona kunebantu futhi ubashiyile kulesikhathi lesi babasale kunebantu sisilapha ekhaya uyabathi bakuwe nekufuna basale ngo 2025 before you cross over to 2026 kunebantu ekumele basale kunebantu ekufanele basale la mpilo yakho no matter ukuthi umthanza kanjani lo muntu lo but uyambona kayi-80 vele empilweni yakho uyambona kakhuluma ngqubekela phambili uyambona kakhuluma ngensinzi uyambona kakhuluma nje ngamabhizinisi nakwentanga ukhuluma ngamadoda kuphela shiya phasi lento leyo ila kwatiwa madoda wathi akakhuluma ngqubekela shiya phasi lento leyo kulo 2025 lo mnyango wa December siyasefa utabe kunemabhangu amabodyguard amakhulu asezulwini haleluya sala abangani ababi haleluya sala aba boyfriend laba useless sala ama girlfriends la useless moloyi wayithenga mangabe una boyfriend uzoqhubeka naye 5 years sola akuthatha sola online nanyazoqhubeka naye lapha sola siyaqhanza lo 2025 usala ngakhona nganayo akangeni ngayo delete sithi moloyi mangabe kunenombolo ecungeni lakho nekusela ungela malanga nekusela kakhulu hayibo lenga-active empilweni yakho abanisana ntosa yakho ngathi weniyabanyalo ekhaya unayinombolo nayo my God ayi-active but yabulimata delete the number my God aphinde ibisecingweni lakho asilifunze ephephese leli verse Isaiah 43 yes Lord asimfunze Isaiah 43 verse 18 haleluya wathi tikhotreni tilotakatseni haleluya ningahlali etintweni lesetenga njalo bese kanje usibukanda ngenda into lensha
manje seyavumbuka niboni. Hallelujah. My God. Tikhohlweni tinto lesetenga. Oh, in other words, 2025 okay. Tikhohlweni bazalwane. Okay, makala pepe. Nisangena lo mnyaka lo shiya konke kongala. Usale ngakhona ngala. Lokuthi wena buthakathiwe usale ngala. Lokuthi wena uyabuhlupheka asungena nako ngala. Akusale ngakhona ngala. Lokuthi wena waliwe lo mnyaka lo. Akungangeni ngala. Akusale ngala. Uzombhala tikhohlweni tinto lesetenga ngoba lokuthi ucross over kepha abanga ukuthi waliwe ungena nenkinga eminyakeni ulandzela khohlwani uthi uNkulunkulu abamolezi bukani la sengenda lokhu ngento le ngosiyami sisangena ke eminyakeni sithi sidedele amandla uNkulunkulu simniketha ludumo sithi akathathe indzawo entethi letisha ithibile unjalo pepe so ke mawufuna kwenda letisha ke moloyini indzaba lenkulu ithi ungena lo mnyaka lona with repentance kuwe uphenduke mole uphenduke nje nakuwe ngephakathi my God wefakala sono ngeke ukhole sale sono ngoba abantu abafuni kuphenduka kahle kahle molo yile ndzaba ikuphi abantu bangafuni kuphenduka angade bese kusi ingumsebenzi olukhulu kangakanani ngoba kuphenduka kushiya sono ngosiyami nje lento legqiladamo lento lehlupha nansi silapha ekhaya nje angafakaza athi cha wakhele kahle umuhle my God umuhle ume kahle mawukhanga bakshane tanzi lento iyakubambele ngawukhashana nempilo ngawukhashana ngabe kadze wenza lento seyifaka ipride usawuze nepride ngizohamba awusakhona nephenduka usawuze uthi mangathiwa ngiyakholwa ngingaba yini lesono sengidla ngawo Nkosi yami lesono sengiphila ngawo Nkosi yami ngoba molo lenzaba frasi sikhuluma kuNkulunkulu ukuthi le Bible lithi kuyamsitha ngani umuntu angazuza livelo Nkosi yami anahleke lephila kwakhe bonke ngoba lenza umuntu omkhulu ithi ngiyabona umuhle ngiyabona ungahle indzaba ithi yakho impilo iyemgodini yakho impilo iyesogweni egameni likaJesu so sithi man when you are crossing over when you are preparing yourself for the next season lapha pasono lapha phasi sale phasi so hayi lapha phasi ma disappointments disappoint you ngasemva lapha phasi lento leyo lapha phasi ma relationships are wrong ngoba abantu bayabakhona ngalokubamba kuthola yini relationship right ngathi mina ngabe awukhona kumati kombu ase uhambe uye kumprofeti ufike usephambi kwamadimoni nani lobhuti uyangisoma so please ubelesele atokhona kuhlola lempilo yakho akuhlolele ukuthi vele ungaqhubeka yini noma ngeke usuqhubeke ngoba kune relationships molo ekulahla nje uyilahle bese uyakhohlwa kuthini because the relationship ayi vele empilweni ngoba molo abanye abantu ebhuti omkhulu bathakathabona lemuva so molo baye bathi ngesiswati ebhuti omkhulu inyoni ishayo neligala layo kunetimbi my God ngosiyami lo titholawe masaphathela anto etingaqonziswanga kuwo kepha tiqonze kubantu lo hamba nabo uthi qaphela ukuthi uhamba nabantu usangena eminyakeni ulandzelako asaphela ukuthi ngibani intombi yakho usangena eminyakeni sesifakala ngubani boyfriend wakho usangena eminyakeni ngubani umfundisi wakho usangena eminyakeni ngoba letimbi takhe utawutithola tibe tingafuni wena Nkosi yami aselifunze lifi prophet uNkulunkulu ngoba kufanele incwadi yaJoshua 3 prophet asifunze lencwadi yaJoshua 3 verse 5 lithi Joshua wakhuluma isiveni wathi tihlambululeni nitilungiselele likusasa ngoba kusasa sibangathe utawukwenda tinto letimangalisako emkhatsisini wenu ngoba molo likusasa liyalungiselelo lelanga le-crossover iyalungiselela pepe molo ngiyamthanda umuntu esimakade uhamba mina aqale tihlela ngayito aphele mphawo umphako wendlela athi lo mphako lo masengilambile ngiyafike ngihlale phasi sithatha ngidle Michael uyatilungiselela egameni likaJesu Kristu ngoba molo uthi lungiselela ngilokuphendula so kuphenduka share the soul ngosiyami so kuphendula my brother is not a weakness but it's a preparation what you kulungiselela uphenduka usuthi uNkulunkulu amasifule ngiyabona ukuthi isono singibekela ngikhona ngabe kadze ngaphumelela ngabe kadze ngenza ngabe kadze kungihambela kahle but uphenduka uthi I cannot afford ukuthi neminyaka lo lenza lako ngene naleso lesindla
ngoba abantu badozolala lokuchazela langabe uyathatha ukuthi unesimo lesibatima lesikushaya kodwa lokuchazela ngiyakuchasa umhla ka31 wota kumprofeti waNkulunkulu le all night prayer lena ayifani nema all night prayer nje kepha i all night prayer la kata ufike ku declare wetifo letinkulu uhambe ungene ku 2026 uphethe indoda yakho ungene nako konke lokufanele wena impilo yakho itawushintsha ingaphisa nakazi nje lo Joshua dihlambululeni ngoba lapha no 31st siyawuthi hlambulula sithi makuvuleka le Jordan letinto tethu mighty Jesus singena kulelikhela kunjalo yani 2026 oh hallelujah timo davishintsha moloyi usi lo mbhali lapha ku base Roma number 12 my God awumfunze my brother number 12 number 2 ngifuna ukuba ngemuntu moloyi ufuna ukuthi asathi lungiselela ente kabusha ingqondo yakhe my God akuqule ingqondo yakhe indlela bonke ngawutinza kulomnyaka wa 2025 my God ayiguqule kube indlela leshintshile uwenze impilo lokwehlukile eminyakeni lolandzelako my God mangabe bonjwanada nje umzala umbabe welikhaya uyasebenza uyahola pha wena ma uyantwanada manje umzala ukhulile ingqondo yakho ayikhombe ukuthi ukhulile ayantwanada lo mnyaka otako lo utawufanana mangabe ingaguqulwanga ingqondo Romans 12 verse 2 kuza kanjena ningalingisi lelive kodwa niguqulwe ngekwendiwa kabusha kwengqondo yenu ngoba mnemolo angi-understand ukuthi indoda ikhulu ibenze njengesihlahla but le ngqondo ingakhuli kusuke senjani ingqondo kube ngathi ngumntwana ababe baqhuba umuntu adube umuntu angabi responsible mulo ukhanza indoda lenzala yes ile masojeni ile mawadeni ile maphoyiseni illness irenta till 13 ngababani irentele 5 ngobe hayi ithenga kudla isupport ekhabo ngababani abantu ababayilapha la ngemva nomunye uyakha ekhaba ngosiyami Jesu Kristu indoda yonke akanalo lawo ekhaya akanalawo ekhaya pha uyakha wakhela ingababani ekhaya hayi ngosiyami nje mulo into sidemoloyi umuntu akaguquki ukhanze make lo mdzala mulo ugqoke stomach out ugqoke stomach in ufake ama tight ufake malegi uhambe edolobheni ngosiyami namhlanje sithi lemphumela kaNkulunkulu aguqule letingqondo tethu le ngqondo ayiguqule sibe prepared kungena lo mnyango sitobamba tingo tethu kahle ngoba ukwahlabela ingoma Shiba lathi ngilabo uNkulunkulu ngilabo Thixo ngiletono tethu lethi sithe buso benendlebe yaNkulunkulu busangasasiva noma sithandaza emolo iphela labanye njengoba sikhuluma my brother labantu laba imali bayithola ngabe kaze bakha nemithi ngabe kaze bashida nomshana but indzaba imali iphele etinyangeni baloya banjalo hey ngosiyami imali abayiboni idliwa tinyanga my God njalo baqala hlobo ithi inyanga yashaya flight obethela ngakho sikukulwane manje tinyanga yakhanga lemithi ngoba iningi lemali lephethe inyangeni sozonihamba busuku bonke ningalali azimbavele etingopho ngenza bekungalali le mali ke Mozambique nofuna imithi asekwathiwa le mithi thatha bafaki ngosiyami ngithenga imoto mina ngisebenza kahle manje ngoba lenzaba isho ngoba impilo nje lesimulo bese ithi umuntu akati buyisele kahle kushintsha kwemiqondo yemuntu aqabange kabuhlungu kuzabuyele uNkulunkulu toshintsha lesimo uqabanga kabusha ibhuti omkhulu ngile repentance ukuthi umuntu aphenduke nje abuyele naNkulunkulu ngoba iBhayibheli lithi munye umlamleli emkhathini emunye kaNkulunkulu uJesu Kristu igama lakhe uJesu Kristu igama lakhe enipepese kunalike kusina sakulamlele Jesu yebo abantu batawukhuluma kahle bakhulume noma sebakubona babone ingoba leyishintsha manje seyishunga ngoba uNkulunkulu uyamshintsha umuntu molo sebamrayithe off fasi ingwadla yenzawo yathapha kwathiwa yena mathapha wonke ahlethwe ngemakho ahlethwe kuthiwa vele lona vele kanti msowubanjwe kulelivanga ngizombambile ngoba molo abantu bagude ekujajeni ngoba umuntu utolo ukwati boyingwazi bongumbulala uthi sizophendula uNkulunkulu aqhubeke kuthiwa iBhayibheli lithi molo isawula wathi saphinde asangipawula aqhubeke ambalekele makhola ngoba abathi ngayithola ngeke sihlale nesigebenzi aqhubeka ambuka
ngemehle itori sisiyamolo bantu abaguqulwe tingqondo tabo umuntu aguqula athi guqulela kuqala athi ngiyashintsha kwenta kwami hey Nkosi yami ngiyashintsha lekusasa ngifuna kuqhakaza this year athi umuntu ngishintsha lebangane ngihamba nabo lombhala angifuni umngani lokungaqhathi ubhekephi ngempilo bangamane basuthwalile tathewethu bangamane sewunjanjanyana kanti awunalutho ushintshe lempilo yakho. You set godly goals and plans. Ngoba emaplani phephethe nemaphupho lota wasetha anankulunkulu owahlele ngebunkulunkulu abe nebunkulungu shintsha lo muntu phephethe ukala shintsha lo muntu uqala mona athi lo mtimba lo ubulela ngalo tshwala uyabe sesoyabuya moleke uNkulunkulu yamgeza umuntu Nkosi yami amgeze moleke umuntu uNkulunkulu asanephuza face but athi umuntu angashintsha athi ngeke lo mnyalo ngiyawufa lofako ngifuna kuhamba naNkulunkulu babonile ndvombi bese ilenga nemahips bese ilenga netibuko bayibona seyibuya shape yayo sekontekeni lapha le ndvombi badala igeziwe ndvombi suka le Bible lithi masoku Kristu ubasitala lesi ubese waqala sekwendlu bese kuvela lokhu lalela tathewethu lapha ekhaya noma sawutibuka futhi siyawufela emashikeni siyawufela embiteni siyawufela ebhareni uNkulunkulu yamgeza umuntu yamshintsha mangathi namhlanje ngisafuna nquma kahle ngithi kulomnyaka wa2026 ngiyayishintsha kwenta kwami ngiyawashiya amabhara ngiyashiya kuthengisa ngemtimo phephethe usuthu uyambona silo sisilona muhle kahle Nkosi yami Jesu manje sekhona lento leyabe seyiyemendakala siyaqhakela la empilweni yakhe umbone kusilona ngangimakelo kahle lo lo mnyosi umozo washiswa kufutha ufutha kakhulu Kusiyami abafana basanze umthika kangaka sibathini leminyaka ulibona nje usilitshalile lijalile base lenyama lisebula msweni mathethu alidalwanga lemnyama ngile mithi mithi iphephethe lebathakathi azivalelise phephethe lalela nebazwane 31 December ukhona uNkulunkulu lo thukulula imbongolo leseyihleli lapha sikhasilesizwe kunjani basina bayibuta ukuthi iyaphi uthi seyifuna ngomnika sifuna abantu labata ungena kule Bethlehem prophet bagibelwe ngeJesu umnikati masayifuna sokayifuna hayi Nkosi yami toshintsha lesiya the time angagibela Jesu kushintsha kwenta shintsha kwenta kwentombi molo shintsha kwenta kwensizwe but wathi humanizer yenzawo ishintsha indzaba seyigijelwe ngeJesu kundlalwe tinto phansi Nkosi yami kuhamba lembongolo igejelwe ngeJesu kunebantu molo labethe emshadweni nengwadla shada ingwadla bayati ukuthi beyingwadla yena nagijelwa ngeJesu moloyi sebayindlela emajaza yophasi ngoba phela phephethe labakhungele khona basibayokufuna bangasakhaya kufuneka kanjalo bhuti omkhulu ungangenwa ingwenyama Jesu asabe phephethe asitibane mhla ka31 bazalwane siyawukhonta uNkulunkulu singene eminyakeni lomusha sigijelwe uNkulunkulu this 31 December this coming 31 December never ever make a mistake ulove uya wena yenendvodza yakho bantu bakho umndeni wakho mangabe khaya kakho nenkinga ukuthi buthakathi khalathi hukulu khalathi abhoka ukhona kulale mathayileni khalathi ganga tivalo kanti ukhanza kudla kuphelile emabhodweni kulela upheke ngayitolo khanza kudla emalweni pheli wathi imbakatale umatima lemakhaya molo ngofela lomunye lekwanelwana prophet sisithi asale stawuthi la ikhaya ebusuku uthuthulele nje ufuna eqhamuka hamba la ngendlela umphethe uvuve kusayi man wathi unemlokhona uthi uyavuka umkhanze mina ngimthela phethu ungambona ugcina uthi uyekhishini uthela kudla ko rice person makabethu kuphela ukhanza kudla uthela singwa fake siwa siphelile siwa shona phela ekhaya ngicela ngedwana kwente njani daboko molo buya this coming 31 sitawukhuleka nawo sikhulula umndeni wakho your life shall never be the same again tawuqala kabusha ungena eminyakeni ngemandla wafa khuphe apheli right sabe there is a cry in my heart that my words cannot express. There is a yearning in my spirit that I can't communicate. Spirit, hear the voice of my heart. Pray to the Father.